Hello guys, welcome back to my channelnya Upin dan Ipin guys. Oke guys, seperti biasa nih guys, akan memasangkan kepala badut lucu lagi nih guys. Nah, di sini ada badut Boboiboy, ada badut Squid Game, ada badut kuncir, dan ada badut Donald Bebek guys. Wah, lucu-lucu sepertinya nih guys. Oke guys, lanjut seperti biasa, kakak akan memasangkan dulu badut Boboiboy. Let's go. Salah guys. Salah juga guys. Masih salah guys. Wah, ini baru betul guys, pasangannya kepala badut Boboiboy. Mantap guys. Wih, keren guys dan lucu. Badut Boboiboynya lagi berjoget-joget di taman. Mantap. Oke, seperti biasa, lanjut lagi. Yang kedua akan memasangkan kepala badut Squid Game. Let's go. Masih salah guys. Salah guys. Wah, ini baru betul guys, pasangannya kepala badut Squid Game. Wow, lucu sekali guys. Widih, badut Squid Game-nya lagi duduk-duduk guys. Mantap. Oke guys, selanjutnya akan memasangkan kepala badut kuncir. Let's go. Salah dong guys. Wih, keren guys, pasangannya badut kuncir. Mantap. Widih, keren guys, badut kuncirnya lagi berjoget-joget guys. Mantap. Oke guys, ini yang terakhir nih, akan memasangkan kepala badut Donald Bebek. Let's go. Wah, keren guys, langsung terpasangkan. Mantap. Wih, lucu sekali guys, badut Donald Bebeknya lagi joget-joget bawa balon. Wih, sangat keren guys. Oke guys, ini sudah semua. Jangan lupa subscribe ya guys ya. Kakak pamit undur diri dulu. Dadah.